piday mo anaahitan, sino katampi na ugedam, buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan, tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isag sa ganaan. Anmet nga kay makibibiyang, no isuti pagragsakam, oray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikot pa ekstensyonam, angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam, ta isuti nang aklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred, jakmeten mataro santigtig na mo analimed, Mildred. Unak nutay ka den ng asawa, tiin ka ipatpateg, at dalagaron ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred, jakmeten mataro santigtig na mo analimed, Mildred. Unak nutay ka den ng asawa, tiin ka ipatpateg, at dalagaron ken kandi ka payla amarmarnek. Si pantay ka bakunangan, tiladat pagpalpala ilangam, 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline, kasano nga tamit tay pamilyam, gimpay pulos ang mapagserbiyan, kasta lang rudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwat ka pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo, maan anuno nangisit pudil mo, weno narasay takid piday mo, pinapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo, papudawen day tapuso, day tapintas anapudno, papudawen day tapuso, day tapintas anapudno.
papanaw mo Tsak maaklong di mayadayo Apay ngamin anak panunot mo Iyagturong lugar nga adayo Tsak maibtur inaundaya tiyempo Iti kaawan mo yagputi matang ko Ano kung malang mabaling
mang pasinggen kabukel nga ayat napno ti sampin ibulan na nabileg sikat mang pangayeg ipateng mi anapas ne diarig mitranyag mo diag upas sa dungo ang silaw ti pateg adi agmudo oras man ti dumteng tapno inarak-araken ibilig ni ayat nga tartari patuen kanubok nga adu di ka maelan at tumbaen atib kerti na pudno nausaragame oras man ti dumteng tapno inarak-araken ibilig ni ayat nga tartari patuen kanubok nga adu di ka maelan at tumbaen atib kerti na pudno nausaragame atib kerti na pudno nausaragame Jak masakedan ikimang lagip ken ka uray no kuna dito'y puso ket lipaten ka ngamin ni lagi sumangbay ken di sumina jak amot aramidek tapnon mamin pinsan amay waksika jak met kuna asublian tadagidi di aynan ayat ken nairut akaring-kari pagkaamok unay anak kasarak kat sabali nalaag met apuyaen ni pilpili kung daytoy bagi ay napayat nga ang dawen aditan nagkita kita man lang nga oras tinta pa nagtenten na unan sa daytan na kemo anamal baliwaken ka mas bali dumegdeg mas bali dumegdeg panagayat ko ken ka buti ka makita maminsan ti agmali pagsakiten na tuy ulo pasaray na kuni-kuren kaneg nga nasamit tsak payan mananamen inumek nga tanong ay tsak payan matinmunen
malakit di biyag ko akadenden na umanayen ubiyag ko umanay aling liwag no day taisem mo biyag ko tay mabuy-buya uray kay papanana abiyag ko tay magugas di mo lakit gamden biyag ko tay manglipat uray uyaw umsi iting palagek ituras to amin gapuken kasal datoy biyag Bumangon na tibig-bigat, tama panahon at grubuan. Di bakit nakaulda, di pa'y nakaimukmuka. At mula gato'y mata, taawan pa'y di pamigat. Magisinin to'y istoma, ngemrugya konti at dalyasan. Ni bakit ko, oh, bakit ko di napayamo, iti agluto, awan pa'y agas, di banbanong ko, tanu sumampeta, sumanaon. Siya payen di aglaba, agraman brakin pantina, agil iladlati amuna, numangan nakapikpiksa. Siya payen di aginaw, agsagad di aglawlaw. Ngem anu sa tigasat ko, kadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh, bakit ko di napayamo, iti agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumampeta,
Ikon kunat met depende mani ananisip mani alagpatis kay masan nga mani tay nakatumiip. Ikon kunada na imas biling ka, ikon kunat met dependet lang ana, biling ka na magakin at basa-basa, di ka imasan ket nangisip nilaw-law na. Ikon kunada na imas titaho, ikon kunat met depende atahong, tahong analok meg, tahong anakot kung kay masan atahong, tay bimiro o bibing ka manitaho naimas akalong yung tiparbangon isot pangikat idaya mudo pangpaikat sakit tipus-pus ko. Ikon kunada na imas di tarong, ikon kunat met depende atarong, tarong anapurong, tarong aviolet kay masan atarong, tarong akimuret-ret. Ikon kunada na imas di hotdog, ikon kunat met depende nga hotdog, hotdog alalabaga, hotdog ananisip kay masan na hotdog, tay nakabunbun ko. Ikon kunada na imas longganisa, ikon kunakunat dependet lang na longganisa abasit, kentay na lanit di ka imasan ket, tay permi anak kuset, o longganisa hapdong karong, pamigat pangal daw pangparbangon, na imas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. O bibing ka manitahong, naimas akalong yung tiparbangon, isut pangikat di daya mudong, pangpaikat sakit ipus-pus ko, ulong ganisa hadog tarong, pamigat pangal daw pangparbangon, naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten, isut agas tay sarong pipiten. Speaking of reality, dahito man di may isang kantang maipaay ka dagiti lalaki nga saan da natagdiran ti kinalalaki da. Kantalaing karubang no daman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin niya kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit kukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisya. Nung nagnakan di kaadwan, talyawan data postura. Kaduan na babae, arabaab da katrabi,
masan inalampay anina anya tata di rupam nakasarak sunat na bakna sirok di pandiling kinalalaking nakaduling aglabagin at kupin agaw awit kabay di upin aglansya ken asagat at tisok ken agdingding daytat nagalab mo iti ka pipiling Nagmayat abuyaen tabagin paitiyag palengken agugas tinanganan ken agsibug di mas masetas at damit tay magibarbartek kang emkela at nga agtaray ka at daytan pitudo tasolapay kumabasada sirok ti pandiling kinalalagim nakaduling aglabakin at kupin agaw awir kapay ti upin aglansya ken agsagat at tisok ken agdengdeng daytat naganab mo iti kapipiling sirok ti pandiling kinalalakim nakaduling aglabaken at kupin agaw awir kapay ti upin aglansya ken agsagat at pisok ken agdengdeng daytat naganab mo iti kapipiling daytat naganab mo iti kapipiling daytat naganab mo iti kapipiling. Alright, that's it. Roba. Inakman tinukmaan taabal balay kuman paamwek padakkelek bilit ko anaunget luda kay timanggamat ay sumipit nakaamamak iso nga kadian na danyo tuy naunget abilit ko tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat salgidyo tasyak lang diin nakaamo
kainag tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na nukuruso na dayot bilit ko maaprusan ay agpakada kayo tapno maigaman maay ayam yo to'y naunget abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingat ken makao